Pravoslavni vernici danas slave rođenje Isusa Hrista uz tradicionalni pozdrav Mir Božji, Hristo se rodi, vaistinu se rodi. Jutarnjoj službi prisustvuje manji broj vernika nego što je to bilo ranijih godina, a vernici koji prisustvuju službi uglavnom se pridržavaju epidemioloških mera. Na Božić ujutro pre svitanja zvone sva zvona na pravoslavnim hramovima i objavljuje se dolazak Božića i božićnog slavlja. Najradosniji hrišćanski praznik pored Srpske pravoslavne crkve proslavljaju Ruska pravoslavna crkva, Jerusalimska patrijaršija, Sveta Gora, starokalendarci u Grčkoj i egipatski kopti koji poštuju julijanski kalendar. Božić uz Uskrs predstavlja najveći hrišćanski praznik i praznuje se kao uspomena na dan rođenja Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg. Hristos je prema Evanđelju rođen tačno u ponoć kada se najsjajnija zvezda zaustavila iznad pećine kod Vitlejema. Božić je praznik rađanja novog života, praznik dece i detinjstva, praznik roditeljstva, očinstva i materinstva. Kod Srba taj praznik je ukrašen najlepšim verskim običajima i obredima koji imaju jedan osnovni smisao i cilj, a to je umoliti Boga da sačuva i uveća porodicu i imanje domaćina. Srpska pravoslavna crkva i vernici Božić slave 3 dana. Drugi dan Božića je sabor Presvete Bogorodice u znak zahvalnosti što je rodila Spasitelja, dok se trećeg dana slavi Sveti Stefan.